ya na Isaac na obi ye bo anko na ebetumi ama wo enkondwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e da fo Isaac na obi ye bo anko na ebetumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkondwa Italy kondwa Germany US Egypt kondwa first class Isaac na obi ye bo ane ebetumi ama wo na beto kondwa Isaac na obi ye bo na service ka o de frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 and answer phrase 050-338-7037. Yechira kwan ewo Abekan free pipe. Ubu Abekan free pipe junction na. Who sane back down kaka first ramp, second ramp. Isaac na obi ye bo. So and you may get the more life and color into Adaroma Obaswa. Now I subscribe video on me here pa who we are share videos no Emma Afro and Sa and Kebi. Comment in the here and comment about the Wajin Shepa in a here can say into the comment section one the no go cancel. Making kind Eddie among meeting Eddie and I if you say why and then and answer and I say a year Anthony Kodwo Boakye and can know of penny our new generation church and no papa no wetin na e won se do en ko mana ba baby bre o social media ne so na ansa na obewu ne kra no ensem a enya nika bi esi ansa e na woda ne bokum eso ye de bi hu komo bia na ebra abusua ene asore ma ene legal council womo ena papa ye bra wote ase na omu kura ne mu ano ebra oto fo mo be kasa kire mu e kire ne enti papa no eti na nanu won se do yare e bo no e kwan ofa so a ne kura mu no odi koje mu e wo Kwalebo Teaching Hospital na ebra abusua twahia ya na omo de amane bo no e bo Ghana fo ene wiase nyina no ye hu se ma bi esu o video ni mu na asema no wo ka nyina no ye ra Kodwo Boakye ne yire e no wo bo ne so bo se maami eka se o oba be hwe omo wo faase a do omo nua be me omo ahu de ba ye ene se papa eti na nanom e won se du nti abusua no bi enye omo nyina e de so bo obo maami se ni kunu woni mu bi e se bra ni kunu ti asakra na nyema be maami ne ye no na enhyeda enye ni kasa abusua ene ho nkomo ene yesi nkonya e ba be de ne ene anwumre maami so ba bonte a be hyem se de Ghana fo ka na enye no kre bi so ka bi ma ne se o wontumi nye sa aware dia problem nti so far as of maami bi sa ne nkyere se obetumi akuni kunu sa na abusua bra ense no bo ba na so much GhFst e bo pne e computer man ne kodwetwe nkomo ama ono so de hinta sembi atudwa yanko ne ekotie sansem ne emra ye ba enkomo ne die ene edos papa ye minu mie no so ne bebo enti wadaroma twa me na yenhwe video ne mra sisi ana yentu ankomo de ni so enam eye ofre ne ho nsensem we ba ye odifo sade ensem ne siko e ne twa yi amanchire mu yi enya ofre nti na mama ne bo asomo okay so nse be de minim sekiti ne nya yeah fatu dwa expose de wo mu ne se nse ne papa ba ko afra entuma yeah we Kodwo Boakye busua panyi okay ne busua panyi na wo faase ne busuafo ni be ne ba se Kodwo Boakye ya pade ne mama no nkyire no mfa ho krata e ma wo eye ne yiri ni mumu okay wo de this is the first time me boa wo ba na kakra yeah na ya sori a omkoe na ba bi so na omo kan sika so omo sika ndoso nto omo ka doso yeah enye ho na ese busuafo na nkomko se bia wo mo so sha ne ere to wo mo so wo mo nkomra na sa brand na sika ne wo ho bibiri nti maame no na ese nko o show maturity ko sa wo hwe wo ba no pa se no si ye na dia etene meyiri ne na wo ye sape beja wodifo sakeke na Kodwo Boakye wo ye papa wo wanyina wie obetwa de bia so so ne maame e be hie ma ye bibi wo kata so bi papa yare se de e de ya ne ho beto otimi ni eno de se wontimi nka ne sa because enya pose wontimi Kodwo Boakye kra woni e de enti de na suba me yansa ne yi na di kire no no oba ya ne yire no Kodwo Boakye onko butu so en nko ebibida me kache nyame no se Kodwo Boakye wo tie me wo hwe me onye na bi wo Boakye kire mu no na me ka na
so di fo mpanimfo kan eno ma me nsa first senia papa ni wan ko ba ni ye gu asore na num kasa tantan tai no Kodwo na papa no Kodwo ba che no me so hu obi a resurrection members na buso mo he so mbe ka wo soro nyame so no kura ma me num kasa ye nti papa no ho no no ma me ni picho de o ma ne yan se wo tudini mass naming ceremony no edu ana ma me na koye papa no ni pichi na se preaching de nkasa abre no sa ne kasa na enye ne ma ana yeah obi otumi ka se enkama bi poso on tibi da nti sa suban nti na ma Kodwo bo ache fa no ho adwene se de na yire ye watena se di an so oba ne nya no be ha no no now so ye publicly say a man or ne yire no enkosi kasam ne mom no ne yire no enye te se wo ye no ma ebeboa ama edinto ne bibia de be akoso and what kind of say ena de tosmi ni suba wo yi na die aye ekwan a papa ne yare ye na suba binti papa na busuafo ebesi nde maame no ni babia ni kunu me na me ka na kura kira wa ba bonti abekasa ni nyina maame ni ni kunu wo papa no awo enkra ye ha ba bia ye nyame adom ne ma na busuafo no sika wo nti no wo ma kotofia ma no na de wo kan de ase wo nim fie ho wo nim ho oi because ye sha se na wo senka wo be kan mo ba no so ase wasan so a divert wo channel no ka de ma papa yi enti na me bisa se de wo chire mu so ase wo nim fie ho Kodwo bo achemen na sha se otopre sabe na ma ye nyame adwuma cha nti na ofrem amponsa kaka bom ye nyame adwuma cha pa 28 December na 40 years nyame adwuma mu nyame adwuma okay why are you on say made me birthday 1 December anya 56 uko system one nyame shira medase nti minim sem bia meka on say se me ponchi a ene ya resolution for them ho so wo mo no go me ka fata no nti papa no wotene ba bi ho no ye life e de ba odi for twene ani mu da ho aye monchen ba bia papa na tie no for security reason ti yentimi fa papa ne di entudwa but wunim but around East Lagos okay na tese waka wunim ho oh me but me ntimi nchire esa me de tudwa sa nyefe okay what I say it is sa suba ni ntino abusuafo no ntena ase sabusuafo ya mefa Kodwo Boakye amfa na mpia papa na be hwe na say yes behind every successful man there is a woman na ye be say nyame ahira ye papa yi a ebi anka oba na nka ho anka nkoyi behind every untimely death there is a woman fat can say eno no ye wo de ya watwero a wo de ba na say wo hoda just me a professor nti atakes ma twetwera na me twetwere ba okay what I say my we school na we Sunday twam ma wie bibia na satin ma wie nti me kasa me mu ado me ka no kura kire opefei sa suban no a ewo Kodwo Boakye yiri num tu na maka no ye toso me Sunday na no koyi so hwe a on se wo ro no mpaboa yeah oba yi mpaboa de kutwa be ma so na afra ho sofo maame se bufu oba nkra na bufu oba woni ne wo se nyame ye wadom maame a mobra se o papa mobra sei on tena se di no hwe ne maame ye wo kwawu ni se wo bobra biti sei nyame ye wadom mo onya sofo kasese na bobra mo a sabe mimfa wo ntwa mopo ma ho ba o ya wo no ma wo ya wo no ba okay wo maame de mpese papa e ma beba wo nkyai na mo pese o ma ne ko wo nkyai na fe papa yare ye no wo pese wo busuafo na wo ma no e no mbo ya asore na papa na ma na ebusuafo so mo mpene enum mu ni santo kwaya e ba ya CCTV camera e capture na wo he maame ne bobre ne yebre ne subanfo tantai wo ba kuko ni biti sei ya wo fam paboa so de ko pia papa panyimu a na branti o ka papa wo na baba o pem no a nso ma suwa somo a na wo sa ko fa boa na kire pepe sei maame pa kire wiase nyina se eye wudie sunsum na wo de kire nso ma na sabe ni mu aso asem ba ya papa nso ko bu sa aka no ntina me se e bra Kodwo Boakye bu sa aka fita ho sika no eye papa afi what am I say
Odi format was e basa na so mo nsam ya doso papa bra obre aso de nipa no beko but edi na ekwa abontene te say anya nsam de ebinu makeka na Kodwo Boakye ayesei wo maka kire mu se bre kura papa yi na me beto ne nsade afa no okeka ba bia wo momfo ne tese fura na kete nsam de Ghana fo akebi pasa papa ne na ekeka nsansam no ebetimi abase nyame ne kasasa otimi de bat bonten sana odifo bia ne osofo bia enu tam abewu enti wunim da odi menim nyame na ka kire wana na Yankopon na wo se na ka bo mama ne odifo na sa nyame se wono akora ne bra wode beba kora wonim enti eden na wo de da wo bewu wetimi aka kire me de wa twere TV Joshua bewu so onim enu na sofo nko na munim wana se yen so ayen so de man yetimi bompa ya man yetimi ka kire yen enso nyam betimi ka kire me I know the time am de bewu enye sese ti se babusu apanyi bi hwe me no pa magapade abefanti me ba ye krom ba ma nsubone anoma me krom mba me na me fi amasie makwakoda me hotel makwakodi golden tulip ko kuma se wonam de die wonam de die me ma obi anya aduane ma me ni na den no sofo wo sa adwen no se bi obi betumi aye obi bi ana so betumi atwa won kwaso Yesu nante poso sama ye sofo ndu ba je se mesumeti akona nante poso wontimi nante poso mo sare chede ya me ye honam ne mocha na Awurade frem se me na adwuma je se nyame hye me manam di nyansa eto me nante so wo se ye di na chi ya chese nyeme nyina mu no ye nsuro enam sumu kro kan ho me da se ne se di na chi na wo di Yesu achi asa wo so to dwom asore wo ne de pa ma wo se wo ja na ogina ko na odwom obi nti wo kono se ye hu se ye ton di riti ya wo si me di Yesu achi ya me nsuro hwe nti hunu bi ma me na fa melo ne pa na ka ho na fa ma kigum na me no odi fo nya ne sa so no die Bible no de adwen ni nyansa ato ne ma bi ho ba sanka ye hu ye die osofo die nko bi kura ba na wo ka ne se bia bibi hye ne su wo sura wo na ato ne fo se wonya koma na bibia mu nyame be hye ne den na se wo osofo wakọ obusu efie na wo ni didie ne na wo kura no sebe bibi to chema kakara wo ho ye na to chema je wo ba je se ma poda mana anya dam what are you talking about na ye na to chema anya dam no abo so di fo obusu apanyi se na anu amene ne ko ayie no de ase na mka je nso won kan kire wo me mebusu apanyi obusu apanyi ni kwa minsia me ba cho mebusu apanyi woni oh woni kwa minsia de say oh woni kwa minsia kwa minsia aboso aboso ene bia sansam no ni onu de boss e di ne kire wo hwe mame ka no kran fa ncho abena se wo hoi e menka se o ye sofo Yesu kradu bebi kwa no na ye de tete na me ka me cho enye obi a na obusu be so omo ne nsato odua ne so be ya ma wo memeti we obabu nsa won fa nya adua na mame denti edifo achi wade no se ni ase koya isa ahemfofo because omo so sa edifo hwefu na setete ne ye de ahemfo ne edifo na chekere wo man nti edifo ne ahemfo de obabu no mo hwefu no se mo ye wufosom awufusum ye je so de nato adaka ni mwakata so sa edifo bia ni ho bekwa ko hwefu no da ye chi wade no so obabu no nsa dabi odi adua na mama anye me no wife obu no nsa pe onim akoda nde nam da medem fa ho meka so okay ese no ma bebrebe susuma nyama dia ma ese no ene mrantie na wo mu mpnafo no ne wo mu yere no enya wo mu ne wo mu dade ene se wo mu do mu sunsanso de eno no se wodi fu e kam ya kwa ese nsam no de ka na wo mu ka e de afa e resurrection ho ojidi ye se ensem wo nyina betumi atwagu ama asafo no wo maka bom ma papa yi ene ne yira sa be bom ebre bi be ba na nyame mfa sa ma bat me hwe ba bia madwen mu mensusuye mu ekona Kodwo Boakye ni ani gie wa aware no bi o yare ye na ne yire no suban no adedi ba oni ani gie wa ware just in an inch ho bi betime de mensese bu akasa minim de menasi sunti so ameka ana kan be ka so na kodi nkomo bi na o mpese wo be waye ensem bi ani a kire ye mene Boakye ni nkomo okay but yenim ye ho oni mo odi nkomo hu ye di nkomo hu na mane hu hu but mentime mfa nsem tu bia membe se papa na oni ani je bia bi na che sa empenifo kura kasam no nya de be yi o ka so ja na yere
Send ye said ye wait here, we craning baby away war, any of the other dear come here, say, Jayamuan woman. Nana bush upon ye by our Bakugonia Fampa Banco, the coffee national. Now, bear you will not send Papua. What if one American is a before we are by anchor? Said ye yes to Kodwo, a yaw so few and a warm tone near me. Shall before be a bad more, they can near me bugu any other. Nay, sir, nay, one senum. One senum, Kuma for. And a one senum. Oh, I think I'm at any officer with Santa Casa, Nan senum. A cheap. Kodwo watch you a fire, mammy, I say. Kodwo watch you of a dachi, Mr. Kodwo watching one, no pass yet, mammy to canoe. To me, Impab, what fabo they go. Now, hand about you of fear will be. And to this one, ye or done a dear or a year, I saw a honeymoon. Met to me, I can say, a bet to me, I should be every one. My men no and would yam or so in my paper. I want near my way. Oh, what to me about Bontis and Cosica? Yeah. A dear bench in the Papana bar home, ever cancer. I said, which am called Fanny dear, Yes. Papa. Okay. Papana Yariano, a banazan or a toy. And then a babasa or bar, Beman Watana. Yadi ever born on a in the floor, and I am my uncle who be a with that. If it's ordinary, then be child to watch and Solomon Ghana for say, a who could not cause you good in it. It's another funny. It's not a sound woman. Kodwo watch Anthony, a woman a little huntino. When you're interested in the man, we are crab be able to me to swallow my not drink. Eddie fear warrior who and I man the conqueror no say when you were baby sounds what's in a view. say we Java and a master to Japans and a man now so not Timudia, many on Namano Jeffy. We are near Mindy because who may be. Hey, and some of one will be our assembly. I go up and fancy. And Tabusia, Usha and Sama would do a computer man ABA sooner than they say, and some a witch. Now, me the Ghana for can medium in your moon yarding. Our Libya and Tawantawa woman, now says of Mamma Pabby to me having a meaning Wapa, no one new crown and a bob bread with some pepper so it is. Me need so bit to me actually crave feeling some side. Media Sana me who director, no, yeah, me there. Now, Pomwe. I don't over there now. Yera Kodwo watching some yanny Google, so now I am some computer man ABA so they Ghana for can any new crime a bra. Ebusia for no chere mammy by because computer man chira papa yari na mammy hu no enti me say okohu na nche bia na papa na free ma dodo na ade so bo ne say onimni kun wo ni hu bi wo ni omo ya adwe na say we no to me can see so dia Your friend is saying me share with you for no obia onim the word stroke and I stroke onim say it takes little stress or little your friend is saying assembly crab it me at trigger it is all of this time na no ye na especially okohuna ye ni masem okatre because okohun no ena ebia akasakasa bi bomb tem na a trigger pressure na obetime ya problem me okay. Simple. Okay, but yet to be fashion na me ko there be 50-50 but say uko e dey asem na moko kai because stroke yare a eyewa anka wo hia jawo yere kra pa mo no nko because se wanya the papa enche ubewu yare a ehia serene atmosphere kasi serene atmosphere sebe asundwe ani obi a sebe hu na wani achi na yehwe nsemsem akoso ne yiri ntem asori wakodisika enkosika ho and all that na wo say na friction bi wo ntem till obe domain yiri ne kra on camera which was very dangerous and na as much as possible no na omo wo ne hono na nyesa nko ma ne yiri ne hono because ohuna nipa unim asem okoka kire no and na unim ne reaction because say okohu ni wie na de ne ba e dia then likely say na yire ne kan bibi ti asem na okan no na bi a trigger de no and the man you see ye but there don't say ware bi antawantawa wo mu enti omo de na aba abonten e na yate enti aware no omo de na aba abonten na akwesi kasem ne ade no
e dey ne mema ebusua because e na wo hwe maami a wo so ye ni wo fa no but omo ti asem no e na em se omo anya kwan hye tuntum afa ma ho enti wo no osukura twahwe ye dudu na so kika ensem based on the paper abontene de asem na hye maami ne konsa ugigi se ebetumi akọ that extent se e dey be ya na besi dey na so for maami eje say ono ani kuna wona na bobra he do ma na ekura wo mu wa bo papa wo nyamedwuma mu ane ne de wo so wo kanati kwa mana kwa unyi ni say ebusua ne Ghana fo no bi ha ha mani de samato ma beso woni ni esi wo Garden of Eden woni ni esi wo mini nanka if ko pesa ko pa Adam ho ti no ko di aduaba no na say no de Debbie obonsam ka kire ne say udi abese nyame ti no ba so it say thank you Adam ti ono on ka so person yet say nyame me ba me sia me kan sia sam so if eba en bonsam ka kire say udi abese nyame wadwuma bie enti na if person ya Adam jimi na ni bie sin Adam enti no di aduaba no enu ni e wo understanding understanding the what happened because if or person is saying nyame Debbie see 2 words first time me TV no mama me catch us say aduaba na if kodi ye na de menu na wo ho udi a wani be bie wo be say nyame eno ne ade ba ko no ma 2 why you be bie what you say enti na if or person e nyame na ade mu bie na nipa ye bo no kra na o ansa na wo bae no ono onye nyame unyi di se sa abre so e bia na o mama hwe mama try hwe but not necessarily say no person it me case so say am I ambitious am I what we are very ambitious enti pa de o ti won ma say we good eno na me ba no oba bia wo ambition ese wukunu de no enware